Menteri Rang Badu Keri Narendra Modi mentakasngi ulasam palat nyepue jar teliki Siti Tungkam syaki samla lang baka video conferencing haki saupusan teliki bentah hakeleng keri. Karozgar mela hasilong lapenlong daka Assam Rifles halat kor shilong. Ujon barla ubadai Menteri Kena badai kemi ketenat Minority Affairs ulah yadan lang hakane kejingnya lang hasilong bat Menteri Kesorkar Pedeng ulah IT kini Siti Tungkam syaki katuk kini kenong tre kibla syak tung temai hakane kenong ba. Haba ajing kran hakas sne kesni ujon barla ulang ba Kesorkar Pedeng ka angnut bantre nagamenta kisamla jong keri. Katuk kini kisamla kibayok pedang ya ka Siti Tungkam kila penpau ya kejing kemen bat ai kublai Menteri Rang Badu keri halor kejing penstet ya kene kejing penrungkam. रोजगार मेला हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की पहल से है, जिसमें सरकार के 38 मंत्रालय और विभागों में 10 लाख रोजगार प्रदान करने का अभियान जारी है।